Perasaan dan semangat. Oke, pertama juga kita ulang laqad kana 1 2 3. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Ini langsung liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi sama-sama saya apa? 1 2 3. Liman walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ingat? Sama-sama. 1 2 3. Walamma
pertama memadu. 1, 2, 3. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Oke, bagus. Soalnya ya. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluh. Apa? 1, 2, 3. Ma coba pausa. Ya, mantap ya. Jawab. Wa ma lahum illa imanan wa tasliman. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Now, ya, ya. Balikan. 1, 2, 3. Wa ma kita seragam kerja sepakat.
Ya, misalkan ingat dong. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Satu, dua, tiga. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Bisa ingat? Lanjut dengan lagu Naha. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma wa'adullaha alaihi. Yuk, dua, tiga. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma wa'adullaha alaihi. Coba Taufik. Minal